Nastanak računara vezan je za čovekovu potrebu da sebi olakša proces računanja, obrade podataka i na taj način ubrza posao kojim se bavi. Ako uzmemo u obzir da je trgovina jedna od najstarijih privrednih grana, možemo reći da je težnja čoveka za ovakvom mašinom vekovima stara. Koliko nam je računar i kompjuter zaista dobrog donao? Da li smo iskoristili računar za ono što nam je zaista trebalo u poslovnom svetu ili smo ga uvrstili u svaki segment našeg života? Računari su odavno prevazišli svoju namenu i skoro da ne postoji oblast u kojoj nisu pronašli svoju primjenu. Računar je bilo koji elektronski uređaj koji može da pamti, pretražuje i obrađuje podatke. Postoji takozvane uske definicije koje predstavljaju računar kao pomoćno sredstvo za brže i lakše računanje sa manje grešaka. Posmatrajući današnje računare i razmišljajući o njihovoj istoriji, bilo mi je logično da sa istraživanjem krenemo od 19. veka, međutim sama ideja kod čoveka o konstruisanju naprave za računanje stara je nekoliko hiljada godina. Tako da možemo reći da je prva preteča računara naprava koja se zove abak, odnosno abakus. Sama naprava po imenu abak verovatno vam nije poznata, ali svi koji su išli u školu i bili ponosni pioniri bivše Jugoslavije sigurno se sećaju čuvene računaljke sa prvih časova matematike koja je stajala u učionicama širom osnovnih škola. To je prva poznata sprava za računanje kod Rimljana, Grka i Kineza. Rimski abak je bio ploča podeljena na pruge ili pravougaona polja po kojima su se pomerali kamenčići ili kuglice. Na taj način imao je osnovne računarske operacije sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje. Od latinskog izraza calculus, kamenčić, nastaje izraz calculare, računati. Abak se i danas koristi u nekim zemljama. Koje su prve mehaničke preteče računara? William Oughtred je bio engleski matematičar koji je 1621. godine izmislio kružni linijski lenjer. Smatra se da je ovo prvi analogni računarski uređaj za množenje i deljenje brojeva. Zahvaljujući doktoru Francu Hammeru, biografu, svet je polovinom 20. veka saznao za Williama Schikarda, nemačkog profesora koji je 1623. godine osmislio mehanički kalkulator. Mašina je mogla da sabira, oduzima, množi i deli. Dr. Franz Hammer je u pismima koje je Schickard slao svom prijatelju matematičaru i astronomu otkrio nacrt. Nažalost, ostalo je sve na planovima jer se smatra da Schickard nikada nije napravio ovu mašinu. Polovinom 17. veka Blaise Pascal je počeo da osmišlja uređaj koji je trebalo da pomogne njegovom ocu i knjigovođama tog vremena u izračunavanju poreza. Uspeo je da napravi automatski kalkulator 1642. godine. Njegova mašina se zasnivala na zupčanicima i nazvana je Pascalina. Vremenom je napravio 50 ovakvih mašina, međutim knjigovođe su odbijale da ih kupe u strahu da ne izgube svoj posao, zato što koriste nekakvu mašinu, a ne svoju glavu. Pascalina je mogla da sabira i oduzima šestocifrene brojeve. Interesantno je da se množenje i deljenje obavljalo preko niza operacija sabiranja i oduzimanja. To je prvi komercijalni kalkulator, odnosno današnji digitron. Danas se neki primjerci čuvaju u muzeju u Parizu. Nedopustivo je da pametan čovjek izgubi sate računajući ako taj proces može poveriti bilo kome ko koristi mašinu, rekao je Gottfried Leibniz. Ovaj gospodin je 1673. godine dizajnirao novi tip mehaničkog kalkulatora baziranog na nazubljenim cilindrima. Danas se taj kalkulator zove Leibnizov točak. Uređaj je, pored osnovnih računarskih operacija, mogao da izračunava kvadratni koren. Leibniz je zastupao ideju o korištenju binarnog brojnog sistema koji se danas koristi kao osnova svih računara. Kalkulatori su u nekoliko godina brzo napredovali. Onda je u jednom trenutku nastalo zatišje. Gospodin koji je poznat po pronalasku automatskog razboja za tkanje, Joseph Jacquard, nije direktno vezan za napredak računara, međutim njegov razboj za tkanje je koristio drvene ploče na kojima su bile izbušene rupe. Rupe na pločama su propuštale određenu nit, a blokirale ostale. Na taj način ploče ili kartice su određivale šaru. Bile su složene jedna za drugom. Menjanjem rasporeda kartica menjale su se i šare. Iako njegov razboj nije direktno povezan sa računarima, ideja kartica se kasnije koristila za prvi mehanički metod unošenja informacija u računar. Ovaj način unošenja informacija se koristio do 1980. godine. Britanska vlada je 1822. godine pristala da finansira uređaj koji je osmislio Charles Babbage, a iste godine uspeo je da ga i konstruiše.
preuzeo je ideju Jacquarda o obušenim karticama za unos podataka, a namjena je bila rješavanje polinomne jednačine. Mašina je bila toliko osjetljiva da se više kvarila nego što je radila. Tadašnji britanski premijer je izjavio da Babbageova mašina jedino izračunava koliko je novca potrošeno kako bi se napravila. To nije sputalo britanskog pronalazača i on kasnije razvija analitičku mašinu koja je bila dizajnirana kao prvi mehanički računar. Mašina je sadržavala 5 elemenata koji su preteče savremenih računara. To su bili ulazni uređaj, medijum za smještanje brojeva za obradu, odnosno memorija, jedinica za obradu, kontrolna jedinica koja upravlja zadacima i izlazni uređaj. Babbageova prijateljica Augusta Ada, koja je bila matematičar amater, predala mu je nacrt programa koji bi se izvršavao u analitičkoj mašini. S obzirom na to da je to bio prvi put da je koncept računarskog programa predložen, možemo smatrati groficu Adu prvim programerom. Ada je bila toliko inspirisana Babbageovim uređajem, ona je predvidjela da će analitičke mašine služiti i za komponovanje muzike, a za to je bilo potrebno da prođe čitav vek. Alan Turing je još jedna od karika u lancu, zahvaljujući kome je pronađen računar. Napisao je 1936. godine rad o hipotetičkom digitalnom računaru koji je kasnije nazvan Turingova mašina. Turing je tokom Drugog svjetskog rata bio angažovan na problemu dešifrovanja nemačkih tajnih poruka. Njegov pristup tom problemu zasnivao se na pronalaženju mašine koje će biti u stanju da riješi svaki problem predstavljen nizom elementarnih operacija, a njena memorija je trebala da bude dovoljno velika da može da skladišti instrukcije potrebne za dešifrovanje. Nemci su imali uređaj Enigma koja je služila za kriptovanje i dekriptovanje, a koji je osmislio inženjer Arthur Scherbius. Tada Turing razvija mehanički uređaj, a onda i električni kolos koji je dekriptovao poruke šifrovane Enigmom. Zahvaljujući njegovoj mašini spašeno je 1000 života. Babbage nije doživio da ostvari svoju ideju o potpunom automatskom kalkulatoru. Moralo je da prođe 112 godina kako bi se njegova ideja sprovela u delo. Jedan od pionira kompjuterske tehnologije, Howard Aiken, studirao je fiziku na Harvardu. Na svom univerzitetu projektor je 1937. godine prvi cifarski računar sa ciljem da riješi nelinearne diferencijalne jednačine. Računar završava 7 godina kasnije i naziva ga Mark I. Računar poznat kao Mark I uspješno je konstruisan zahvaljujući donaciji kompanije IBM, koja je iznosila $1.000.000. Osnovne komponente računara bile su mehanički koturi i elektromehanički releji. Koristio je bušene kartice. Bio je jako pouzdan, ali spor i glomazan. Imao je 765.000 komponenti, 100 km žice, bio je težak 4,5 tone kao jedan slon, dugačak 16 metara i visok 2,4 metra. Za ovu mašinu se pored napretka vezuje i još jedna zanimljivost. Moljac koji se zaglavio na jednom od releja izazvao je kvar. Grace Hopper je 1944. godine uklanja prvu bubu i uvodi pojmove bug i debugging, što je nama svima poznato, u računarski leksikon. Pričom dolazimo do 20. veka i gospodina John von Neumana. On je dao osnovne principe arhitekture današnjih računara. Bio je jedan od najvećih matematičara 20. veka, bavio se skoro svim oblastima matematike i učestvovao je u izradi atomske bombe. Napravio je razliku između materijalnog dela računara, hardvera i softvera, odnosno programskog dela računara. On je 1943. godine počeo sa radom u laboratoriji Los Alamos, gdje je 1944. godine zajedno sa Johnom Mokijem i Johnom Eckertom radi na projektu ENIAC. Oni su smislili prvi potpuno elektronski računar koji je radio na osnovu unapred zadatog programa. Inženjeri kompanije Intel su konstruisali prvi mikroprocesor 1971. godine. Bio je veličine 1 kvadratnog centimetra i sadržao je kompletnu logiku računara, odnosno CPU jedinicu. Pojavom mikroprocesora otpočela je mikroračunarska revolucija, pojava PC-a. Pojavljuju se stoni računari, odnosno današnji desktop računari, koji nisu u potpunosti zamenili velike računare, ali ipak doživljavaju promjene. Današnji računar 5. generacije, koristi široka populacija,
Ne trebaju nam specijalna uputstva za rukovanje, možemo ga spakovati u torbu, nadograđivati ga i mnogo je jeftiniji nego pre samo 20 godina. Peta generacija donosi nam i veliki broj CPU, istovremeno primijenjenih na izvršavanje programa, računarske mreže, mobilno prenosivo računarstvo, veštačke inteligencije, korištenje kvantne fizike i nanotehnologije. Mihajlo Petrović, čuveni Mika Alas, bio je matematičar, naučnik, profesor, pretečar kibernetike, kao i osnivač Beogradske matematičke škole. Bio je akademik, ali i književnik. Alas i violinista. Jedan od srpskih velikana koji su pripadali svetskoj naučnoj eliti. Na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine naučnoj javnosti je prikazao hidrointegrator. Petrović je 1907. godine bio nagrađen diplomom Društva matematičara u Londonu. Dr. Draga Trifunović je 1980. godine izvršio rekonstrukciju Petrovićevog hidrointegratora. Taj rekonstruisani integrator se nalazi u kabinetu za matematiku Šumarskog fakulteta u Beogradu. Jedan od najpoznatijih svetskih i srpskih pronalazača i naučnika, Nikola Tesla, dao je svoj doprinos i u računarskoj revoluciji. Patentirao je logičko kolo AND koje se nalazi u svim računarima. Do ovog otkrića došao je razvijajući sistem za daljinsko upravljanje. Mnogi Teslini pronalasci se primjenjuju i danas kao osnova savremene tehnološke civilizacije. Tesla je 1900. godine osmislio svetski sistem, naučni rad u kome je tadašnjim tehničkim rečnikom opisao ono što danas nazivamo internetom, GPS-om, mobilnom telefonijom. Galaksija se vodi kao prvi domaći računar za najširi krug korisnika. Konstruisao ga je gospodin Voja Antonić u svojoj kućnoj radionici. Popularnost je stekao kroz časopis Galaksija i na taj način došao u domove ljudi koji su skupili hrabrost da ga kupe i sami naprave. CER, cifarski elektronski računar, je serija radnih računara bazirana na elektronskim cevima i tranzistorima koje je proizvodio Institut Mihajlo Pupin tokom 1960. i 1970. godina. CER 10, 1960, prvi jugoslovenski digitalni računar konstruisan u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije. Projektovan je u institutu Vinča, a završen 1960. godina u institutu Mihajlo Pupin. Radio u zgradi SKNE Tanjug za potrebe Savezne vlade SFRJ od 1963. do 1967. godine. Tim mikroračunara je realizovana posle uspešne serije računara CER i sistema HRS-100. Rukovodioci brojnog tima autora bili su dr. Dragoljub Milićević i dr. Dušan Starčević. Tim 100 je višekorisnički i višeprocesni mikroračunar namenjen prvenstveno šalterskoj upotrebi. Pojavio se na tržištu najpre u beogradskim poštama 1985. godine i ukupno je proizvedeno oko 1000 računarskih sistema Tim 100 za primjenu u poštama Srbije. Računarska tehnologija svetlosnom brzinom grabi napred. Ovo što je danas novo, sutra je već zastarelo i potpada pod istoriju. Da li su nam nove tehnologije pomogle i poboljšale komunikaciju ili su u tolikoj ponudi nas učinile asocijalnim? Računarska revolucija i dalje traje. Koliko daleko će otići i da li će zaista nadmašiti našu ljudsku prirodu, ostaje da vreme pokaže.